ngubu tuvugana amakuru arimo aravugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Kongo, nuko ubu ngubu tuvugana rwose minisitiri rwose wo muri Kongo yabashije kuba yatangaza avuga ati ubu tuvugana basinyishije abacashuro. Wakwibaza tuse abacashuro basinyishije kubera iki? Ndahangara kugira ngo umenyeshe buri kimwe cyose ubashe kuba wakimenya. Ndagira ngo mbwira ngo kugira ngo dukomeze bandukande subscribe kuri channel yacu, ukande kunzogera ujye waje gukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri channel yacu ariyo Iwacu TV Show. Ndagira ngo dukomeze. Mwabantu mwero ndagira ngo mbwira ngo mu gihugu cya Kongo musanzwe muzi ibintu biri kubavugwa, musanzwe muzi ko ari kuvuga ibintu bitari byiza, ibintu biri kuba hagati ya Kongo na M23 ku ndwano ziri kubabera, ku ntambara ziri kubabera nyinshi cyane. Ubu rero tuvugana na Kongo, minisitiri wayo rwose yabashije kuba yatangaza avuga ati twabashije kuba twazana abacashuro, babasinyishije abacashuro benshi cyane bagiye kubafasha mu ntambara bagiye kiri kurwana, kuko ntago bemeye ngo bamanika amaboko, intambara cyakomeje. Ubwo rero urumva ko ibintu biradugara rwose muri Kongo, ni ibibazo, ni isereri. M23 nawe rero nishaka kurekura, ubu ni hagati, ni pafu barimo barahangana rwose. Niyo mpamvu rero Kongo yabonye ko itangiye kuneshwa, yiyambaza abacashuro. Ubu yazanye abacashuro bose baturutse mu gihugu cyo munuze maturanye araza za Misiri. Abacashuro baturutse muri Misiri rwose niho babashije ko baturuka. Si ibyo gusa rero, Kongo rwose ubwo yabashije ko yabasinyisha, basinye bageze muri Kongo, uvanga bajya gutangira bongere bakore. Urumva ko M23 rero ibintu biracyakomeye, bimeze nabi, ariko M23 nishaka kurekura rwose. Niyo mpamvu rero Kongo yabonye ko yabasha kuba yaneshwa cyangwa igatsindwa, yahise yiyamaza abacashuro. Ubushije yazanye abacashuro bo mu Amerika birangira bidakunze, ariko ubu noneho yizaniye abacashuro rwose bo muri Misiri. Ubu ngubu ibintu bikomeje kuba byadugara mu gihugu cya Kongo, ibintu ni hasi no hejuru. Ngira ngo mubwire ngo rero umuntu wanjye mbashe kuba nakumenyesha ati se ni ibiki biri kuvuga ubu ngubu. Urumva ko ibintu birimo biravugwa, nuko Kongo minisitiri wayo niwe yitangarije ku gitangazamakuru avuga ati twazanye abacashuro, banabasinyishije amasezerano, bamaze gusinyanya rwose, bageze no mu gihugu cya Kongo. Niyo makuru ngiye mbashe kuba nafite, ko nabajije bagenzi banjye bakorerayo, babashe kuba bambwira uko bimeze. Ubwo rero ngenda hanga kubwanya kugira ngo nkumenyeshe ati ibintu biki biri kuvugwa hanze y'igihugu cyangwa mu Rwanda cyangwa ni n'ahandi hose. Amakuru yose muzamuyasanga kuri channel yacu ariyo yanyariyo Iwacu TV Show. Ngira ngo mbashimire wowe kandi subscribe rwose, umuntu w'agaciro kuri channel yacu. Nawe kandi nizeye ko wumvishe ikiganiro wahise ko wayikanda. Murakoze cyane, mujye mukomeza mudushyigikire kandi mbashishikariza gukomeza kudukunda, ko tubafite byinshi cyane, tuzatuba amakuru menshi agiye atandukanye. Ciao, turabakunda cyane, mukomeze mudusapotinge, mukanda subscribe kugira ngo namwe mujye mubasha kuba mwamenya amakuru meza agezweho cyangwa ari kuvugwa hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu mindani. Ciao.